sonko edi ni nyina ne se afie twemu no Sompa bae no April 4th eni enya afe nanso so na wo be hia se bro nya no ba no yene mu nyina be ka bom na enyanka wusia ne wona ya no aye mobile du bro nya woni obi ono so be boa no yenso be tu sa anamo no nyame adomo ne etu anamo no ma ne ye fe afe anu ahia yenya mfie mienu kra next year ene ebenya mfie mienu April 4th but sene mo ne atena ene sene yenso yaso Sompa no de nyame aye ne de na sida de yentimi enka ma ne enwie da anopai me wo the head of the sports department here in the person of Mr. Jeffrey Asare. Jeff Akwaba. Nempom to say. Your administrator Sompa and the head of finance who fear in the person of Saki. Saki to say. Oh my. The stingy man. The Oforiata here. Where am Adea Akye Abia? The return of the Mark. The return of the Mark is also here in the person of Asante Yeboah, our news editor. Asante Nepom to say. Me interview Gakrala. Oh, you need to be kind. I can't meet me, guys. Baby, near meeting me, I can't say a radiation. Now, I don't pay. Yes, I'm United. Jeffrey, my brother, how significant an idea we here in the lives of people? We are doing. Yeah, charity for any issue for no pay. Sompa chede. Look, I was me na me dreamy. First one here, no, ni patom. Who share ages now? Sompa FM. 80 years. Meaning, my phone because 85, 90 years, 70, 60. Because a Christmas, any mra sebiu yenina. Where's a Christmas? They say any jebre. Any jebre. They say at least obia ni fie kakra mo akoko kakra one son dokodoko die kakra. But unfortunately, omun need opportunity, privilege to have certain things. Omun best celebrating on Christmas, and it meant so much to them. Sir, my phone be a sonye. Ombeji identity because yes. Senye sa Sompa chede na yeah anka sebi oni ni ma eden ombet me anya disamre no areho and transform me a lot of lives. Testimonies, no. You say we have the time to play some of the testimonies. Yes. They are incredible testimonies. More like Sebius, like Nyamia Kasa wa Brabomi during that time, that month. Uhian Son Kasa wa Brabom Senebe at least minimum my DNA BD. And I mean, you are talking about elderly women and elderly men. Yeah. Sebiu. So Wanya Sa Diena December, what have happened to them? And their children, mama. So a idea as a life-saving moment for them at that time, and then also mom hope. And not your money now. Omoda Sompa say yen twice when yes because yes sir. Omo bi without Sompa chede December they have no hope. I mean, omo hope ni bibia say best. And then we also added money. Yes. So count. And no cry is shocking because and no cry because at the end of the day, Sebio. Nipa no man bibia more oil. Dodi kon no akra di. Dodi kon no akra di. Obi wa ko poto beto friend say gas ana chako ohiesika. So they say onion ohiesika. And tisika na dey complete Christmas festivity na celebrate abomo. So a highly significant in the lives of one say one fast animal won't you. That's what the problem is. Untiasi ni amu femu. Osobanya 80-year-old man be free ni fie se oba beji sa niemana. It means that a lot are pushed to that level. Oni bikra ni hope and so it's so instrumental and life transforming in the lives of those poor people during those moments. So the idea I say it was a station yentum and let's expand it because last we had over 5,000 people and even more. Once we crowd numbers na ba more. I want more come sabi go and easy. So there, look, we cannot for a station like us, we have to always do Senebeya. We are giving back to society in that manner. That's wonderful. Asante, oh my, Mamin Teo, your experience.
last year ni kroni the Sompa ye no omaye gie nyina yensem because on say ye nhye say the bibi salamani pan but anopa ne bani pan na bobochi nku pa gu ha no ni enim say yentimi miti but anwade ne say nipa no do oba he bie no asebe okọ nsapan da mpanimfo de ne megu akwa ma obia nsa kan bi na me last year started dwumadi no na ye sha se ya wo ha se kasa ho wo mu a ne abebusa na ekosem so ne ma ekoyie ne abebusa mo ne ma ekosem so ekoyie afedu ba bi no na ye botae no ye mse bi koye ntimi nuru ho na yankopon da roma ensema na wo kan wa enda dansidi amanfo sha se di ye ewo de na wa ye ba bi pen e bi pi ha no yes eno ehye nipa bebre na nkran Sompa Jesus fi so testimonies are enye sabe mo munya akere nkwa no aka no just omo nya akere de omo testimonies de omo tia sika ene nyame agye omo brabom no omo saa nipa ni bi ansabe oh there are lots of testimonies e babo bossa to adama for say Bible aka say nyame Sompa ni say yakohwe nyanka sia we wanka ma sabe ya Christopher nkwa obi bia awasasi so means afido ya na manfo bitimi head akọ asoye bia na bia bi kokọ boa nipa but we wu ya amoni ya de asemu mahu de Sompa de ye ebe TV so aba radio so enipa di pini di nkomo nti unse otekwa na won simple ye no utu ahe no migidi se uns eswaba na migidi se obi enu wa last year we sika ebo adwumadi nkopo wonshan besine bi obu ho ahụ enye sika kwan so ene nyame de fa so ehye ebia nkwanhia bi nyame yifiri wani ma yare bi yes ma ebia wonhui se bi ebia wo de wo bo afode ne se adwuma ebia won sanka adwuma ben ne nso so obabi wo free baby obabi dibia bia obabi nyaaye adwuma sam ho ye din ni nyina obi atukwan ekọ what you say na afi so de akontu agana fo atuo no oman enya afekra na we mfoni na amohwe ne bi aha mame Emro hini ni ho. No hini what touchman classic odisa adwuma ya oba how de no so shema. And it never about black. And the about redness and asma about. My dear mami tio. Na we are yen kan de be kan yen kam. E da onyame asese akwanya na sa babim. Na Sompa akyede no said the last year mpanifo de ne magu akwam na wudi animu. Na we ye ma ina fe boa e ma ye kama no yinimi se Ghana for ne asanteman o afie nso mu nyi etotwene o mu beso yimu na ya ye na ayefe bra o Islam soma o mo 5 pillars o be komaka o be Ramadan de toso mi ensa no friend zakat yeah se o chade ti obi wo wa obi tumi ka ni passport mi hye hu nyame bi a wosom no bi a ne ne me koye ye adoye yakopon the principles na aboni wiase o se ye wei na me say ama ti amfa hu se wo ye nko ade a e se nhira no etimi ba we rather than dia Sompa chede epiepie mu nti de wo tie me na no de mpesa me ka che ne se ono de won sonhwe na ono de ofa ade we ni security ma oni na busua enkawe urade de me yi fa bo me ni mabusua ho ba na afentu ya pema afie ba ko no mo we se nyame bedi ni hwamwa ye de ya swawe ye nim de affordable ni ma titi sei no nyame timi famu ye enye izebra eto de bia wutumi se onipa no na ni da so ni sem ye na ye chiska no sada na ye chi mi chiska 150,000 minkwa 50,000 ba ko by sign 50,000 ba ko by sign 50,000 ba sana esa ebusia we 1.5 billion yes ye che you yes ebinsi da yes kankwa I know you walk outside o me side me de ne tell me no be na na me de kwa na do so so sika ko was almost about 3 billion sir saki wa fafaka je ebinsi da ye ma mo ni asama wo kes amoni anwane yeso omunya amonko enya sam ketwa enti ye Ghana for omo ye mane ni abrochirefo yeah abrochirefo no omo ye mane ye fe pa sika omo de be boa ye se de onu to ni atro no ano
ya dwuma ya ye eye gidie se nipa benya Mr. Saki mu gidie se nipa semesi a wo ya de iti eye genuine eno ene di Sompa chede no nipa dodo e ba ye nyina ye didi be bi ka ye me di bi kura ekoma ekunafo enyanka fi because wade no waye bi ene wo mahu se ye de kwa ye de beko ade ye de ba ya tibi esi ebi mu kura age na fada no kwa danchi but ye de Brasaki ya send me sika from abrochire my gam ya and sister no de family mumuso sara no kobo bashi na mse bra o se wura ka ho na mse ya djube ya di no o se na zanga ne ka ka wo ko yi sika kura mi se ko 200 dibi kura mi se ko sara no kobo bashi that is 2000 Ghana se bo ama na de ye si anso mi enu ye janka enu ye ni bi o se wonyene wo so aka bi o na mse kuku ase ne nye de mo enti wonyame se de adanse die ne ba no Ghana for nsum na wo momane na musu na kura ni didi a wishira do so me pesa o fa o tresem na eko Job chapter 6 verse number 14 Job Calvin fatoso Job 6:14 Job twi no si Hiob etrensia njichemu du 9 nyame asem se die ne homete no eseno ne yonko nsem adoye anya sa ojai otufo no suro die ne homete no de wo huna mane no esene yonko ana ne dofo bi nsem adoye anya sa ojai otufo no suro iti se wo wa ma obi anidi a ni nyame som kura bese ma me no a ho no ne homete no komde no ababa wa bi a wanka bi ansem a nikuna wuo no a eja nyanka ma no ne homete no ese wo me no mienu nsem adoye anya sa obeja nyamesuro young girls bi on ma nikunu wu ye young boy no ena hi ni adano na utufo se bayi maami ana odifo ana etimi tena hoyi odifo ana tena obobi ontumi awo ye yi ani awo kire maniti no kwase ampani bi be sa akonyinsen no kra ya na bra hunia oba kunafo a ni ku awu agya na ni ku adanfo so ope fridge e de atom o kan ni butu on ne efa no man drink no mo ba ne die sister no betena asu mam se one na abante na kwa ache later so obe compensate no mam se one to fridge ni bi ma enti Bible say de ne ho meti no ese odofo nsem adoye anya sa ogya no suro but tie me ya yes dey away for many years and we have had results last year yes Sompa chede wie ye any 1 month omo sase to omo de entem no afa obi phonings a Omanhene me wa dance be Sompa chede no de manya no me sabe tua bio ebi mu tua 3 they had results. It's because ade na ye no nyame nsa wom anya entrikisi bi ena sika no woyi ni Canada obi bia me bompa ye wo soro sa bo nyame du aguso say wow wo fie ha sidi be fa won sem wo de no me na beko sakini samre no aniema peswa amfa ba bia sika na mode ba no ye de kali nyina bom ne de akoto niema na ehia so ye de ka ho ni nyina montoma mode ba ye ni ade ene anwa sadi corn beef ene emo ne sa niema ni nyina no toilet rolls amode ba ye kali nyina bom entoma no me catch now say enfantoma akataso bi ma firi mu ade nyina na entoma u fi say ubetima pam e de akwa asori kwasi ada bi akoda nyame ase no ye no say ye garment say ye GTP say ye ATL say ye ATP fabra Sompa ye ne ka de opese nyame ye ma no enye ma ye be hia mo emo bag anwa say 5 kg o say 3 kg o anwa sadi corn beef ene ma e betim de ache wo de ba onyame be sha muntie me number ye de ye Sompa chere ba cho tie me ye
pacho me say TME obia ni wanuma sa wo send na Terra One Media ma boso men send obia obeka cho wa ha say number no fatumi de so na me nkoyima jesa wo nipa no wo ye bia obia wo gini di akosi but no kra da bi tie me what I'm saying is say engage Saki ya yen say sisi ano ya yen like a merchant engage the moment engage ya biem nti sa press na do maybe I engage bi any hobby tie me number ni 0598 tro 0598 559802 0598 559802 ebeba Terra One Media your company na tie me wo amwo sunwane ema kumasia wo amwo bro no important sunwane ye wo Terra One Media ye so ya eye Sompa sunwane night market ye wo ho fa wontuma watade wo omo ene sa niema no ekoho omo so di momo ebeto minim se Sompa ananya sa na maye no momo line yes line ye baako the line is one but registration no registration okay like physical nyoma to say emo na ade ne de odebeko either so sunyane area odebeko sunyane wo nkransa nkransa number no nkransa no GBC bank building name GCB ana GBC Ghana Commercial GCB Ghana Commercial Bank building na one nkransa no ona Sompa nkransa wo ena Sompa sunyane so wo night market entifa wontade no bia ba sika de de ni nyina ye one line obi wo sunyan minyesu so obeye sa se wo se wo sunyane ayi Sompa sunyane na 5% so dabi utie mi won kranza utie mi watamale Ghana have bia brochire number no ye 1 0598 559802 0598 559802 edi ebeba ye Terra One Media mani show trip Terra One Media me last year Usasaki Bitiabi Mitiabi pa e wo mo ana ma catch attack ma send na ni ba mo so no ma send more than 1,000 Ghana na me di gina so catch Urade say mi ura January mu Oma ne ngosra na ho odin ye kese eno ne niema amu hunu ne nsenkyene amu hunu no eno so ka ho bi she ubetuma bompa ye nyina bia pa bibi oduma bia na ehia a seed o David say me ba for there enkame I will not give God a sacrifice that will not cost me ofede nyame aya maybe o free ba na okoba for there ashrak say ono na ema ne nantwie o ma no trust bi na wakoba for no sehwe na wo di asem no me de nyame aya ma me wo na me koba for there wo na wo ba betua wo be to nantwie ama me ma for there enkosinti nantwie no de aba de ba betua ka de oba for there cost no afiwe yes Sompa chedia dia wanye bi last year ma ne mroso Ami ameti hey me se onyame de ogya asema no enti asem bia ne wa meka a emmemu a enye nhyirama wo ye ne wa adwuma nyina wa sende osika receipt ya o sende ya encost de e cost wo eno me ne de receipt abakama oh beautiful aya de enti
Saki, and then I'll chat to another jam and I'm go prepare. It was school a lecture about on SD4 students who here no diano. Na de bia na okasem bako. Or say give out of nothing. Na eno ene ko mantra. I timidi e ko e tele bia oboba for de na bia kapre the auditor na edukwa na ebi ni ho. E bia okotro nso hwe bi. Nyame adom yen so hwem so e tro e bia yan feel leader because of that mantra. Yeah. Give out of nothing. Yes wo bafu e na obi yi. Sa ma me na okoba for de no. Yesu Christo say ne de no so obia omo a omo ba nyina because then aka no that was the last and o de ba no na oman ayi bi o text bi o Bible mem de pa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 6 to 7 let me quickly read it now and wrap it up. Yes, 2 Corinthians 9 6 to 7 yeah there are 7 na ye de odua no chenchen no mu no betwa no chenchen mu na de odua no bafu no betwa no bafu said de obiara susu na koma mu no oma yes enya mememfe nice ana ohyemu nice every said de ote nanim ma no onyankopon dɔ e no ho pa de me de no de ote nanim ma onyankopon dɔ no enti misramo mom yenti anim na yem free yakomam emfa mo adwumede obi wo ha aya no pese oya adoe but this can they don't look at it. Don't look at it. Yeah, be a opportunity ya ma say found the be kan ye de no ho because ebia wo one bag no dey kwa children's home 5 kg ne bia we say and I say bia 20 cedis no omukro om bia gate na mame Sunday bra fabra na nkambom na nye kukuru na me say last year de ba ko a esai mo one yenya 2 homes and a ba fie ha na omoko no omu nyina ka no aye ma say be chese na me kwa me nyina o say na me omu twenyo man kom say ya no omu kwa omu oma enti omu no this time omu ba omu so be dia dance na omu ba be ka yes here atimi aba me see ye bia homa na tum say amanfo anope kra omu nka Sompa chede niema ye o mabrabo mu a you manfo na man 5 minutes bi sa ho ai wa utie ye say Sompa chede aye bibi wa brabo mu a penifo e tena se no omu nyina agya tum say ye mi ahoma no tum give us a call and share testimony number no is 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 Sompa chede utua bi de ye o abrabom de esie share testimony na obia for the first time otie no ohun say asempa ne kan hello good morning good morning me pa cho hwan nie Pastor me de akosia bi mpoma me free kwam akosia yetie Pastor last year Sompa chede no me tie the best year kefede but me tie 50%. From last year, beginning of last year, me buy a race, so even December, me go to hospital, me bought more than 700 so that me buy na me see me share for Patrick, send me me man me share of hospital bill from December up to now. My God. Me saw a true 5 statistics. Can you hear that? The guy, you can't say it, there's a any select from operation numbers. So if you are not saying see how most can me say a show what it dawo mu afi we ye man mbro so last year 50 afi we double it. Okay, hello, good morning. Hello. Me ba cho hwan ye? Me ba cho de na abna. Abna me ntio. Abna ma me ntio. O mai, Adea Akye Abia ma me no. Na ma juma nye. Ana mi bed man that place is. Man nye. Na be da dem wa na me nye pizza. Ana say Sompa chede. Ko di ye ye de ne ka de wa de ma o. O mai be ka say ma de say e ba de ma juma papa. Me ya no ba so me nye ya me ma. Arampa. O mai me ye Sompa chede me mu wa se da. E ma ma nya me ye no. My God. I feel by the double. I like that. Hello, good morning. Me pa cho hwan ye? No problem, my brother. I'm into you. Sompa chede no na me say mo kan sa kwa. Me yem paboa. Na me say
say me ye na me say o kan na man food dia dance ya na last year no and I'm saying me Adea Akye and I'm using the bomb pie you so say the thing I put on you the mammy maybe I be say to them now bro so cry the game one and see bro so my brother oh my goodness let me shout okay let me pick him back who be a new video hello good morning why day make I tell you this make I say sweet happy I ain't tell no pay last year I said you mom me I'm okay na ya me abon Sompa FM wow many dia mama work for that children beba now peba last year oh now who be ya atede no when you say awo every time na say me say me no and I me you and I say and I said that and me be some by na ne abofra no way on e de no se se I say ye be friend na atede me bo a o kan abofra bi a abofra bi a ono so Sompa chede sameka so o mfa ne din to atede o de na to atede che se ye wo mampro ewom tie me enya agro na ye die o kan fo ampa my emphasis here ebre no nti emphasis here now let me get final comments from you starting from you Jeff. Me the testimony overwhelming. Yes. Look, especially a bad you know how difficult it is. Yes. But because on your GD said the Omanhene can no correct me family GD into me GD says me ya ready bet me am Adea Akye and wow I'm what it is everybody will be OTA be don't pay me Ankasa I'm going to be part of it. I'm going to contribute everybody because you know near ma say be Adea Akye and the who be say nyame pepper touch ni pakoma and so making sure say at least usufa ho shame se na be ya near ma wa bomb pie check cry nyamba no and now some patch na piamba asante quick one adanse na amanfo aka no Adea say be say wo ho na oni gidie wa adeche ho a ma wei enye bibi mfa ho na bibi na hwe nyankopon nkyira wa because twesem na Adea ba ko nyankopon ka se yen Bible se ma yen so your word nyankopon hwe ba Adea ba ko nyankopon ma yen ho kwan se de be so na hwe ye o se so me hwe ache na hwe se mi osro fence ya we Adea say motivate ye nyina na obiade no hwe that's right se be enye abonusefo nkwan ne wo fie nyina Adea say wo fie na ho pensira because mbenufo se odihia nko akwadwane nti ye nyina yemfu ya munhye ya na ohini ni asende ne so so won kan kire nti no we nyina opportunity yakopon so nhyira so oman sikatakunin sempoa no enye sebe obia oye bia no nhyira we ekoma obia yes obia benya dabre obenya ho nhyira different forms that's right wahudo bebrebe abefo so nyense all right ohini obia onye bi na me de mefu 25 year security uya ka kire nyame se won fa mo no wabusua ho ban kopem afre no a yebesim na hwe yebedu nhwam a all right Saki finally obi ka se mi chere me say one secret to life yes say oye omo ya doye pa no say bi sunsun mo ne kra no intimi enyam sunsun so omo so na say no kra very true intimi share mo am fa ho nshem na fe ye hia me pa registration is sha se November 1st ye ma me menra mo share da ba ha ye ka kire mu November 1st eno e show ye din o ba be tro din o ye obi a kunafo no yes u be tro din busumi du ba ko no de di kan memma ha sisi a o ba ye tro din we pe no wa sheda na osu ena ma me fa we ento ho me ma me no mai montie me se wa me tro din afi we se wa me tro din e ba na udin nim ye mfi montie me ye se wa me tro din
afie twem no mo busu ama ye gie ni firi so de etoso mienu emre ni du ye ma ubi na o de akosie no wasa akofa atade ahye ye nuanum bi a mo ye saade no jai wo ye sa o be fa no me akofie o enya agro ne edie o timi sramo bra be tro udin age no mo de asisei 70 eh yeah, last year na 70 na. Let's maintain it. There when you fear your son kono. Ana ekunafo. Our croissant can be 30, some can be 25. We are 40. Oh, we did the Ukrainian. Now you Ukrainian. Yama age. Okay. Where am I from? We Ukrainian. We Ukrainian. Anybody? We did the Ukrainian. We 25. Yeah. Oh boy, Ukrainian. Yeah, Ukrainian. Ukrainian. Registration here from 1st November. Eko brabe chodin. And Cransa nyina so 1st November ni sunyan no almost obi a chodin. Eti wo Cransa ko chodin wo Sompa Cransa. GCB building nim. Sanso so na night market Sompa sunyan. 1st November obekọ na krata gu a wo ko chodin. Emma kumase ha mo amo sunyan important ya mo amo Cransa no ne ade nyina mo ko chodin. Na December 21st ene be bodwata data na they also ya Swami room in Rome Hotel entire ya Swami udu Swami roundabout udi otimi sikra nantebra untumi nante so abusa obia piagra no se pragia osere odo ba be siwa ha no be trudi yesremo oba e be trudi kama ye be ya mana ye fe munti ne wa ha ye somo sompa na ye nya ketuapa unsusu tia wa board e fa saa sika 0598 559802 0598 559802 Sompa Akye is officially launched. Hip 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 hooray. Good job. All right, you told me the so I had your mamo. Yene active point for and opay say or say e want touchma kaka na eku and near me was say konkoye. Wow, to be the dance, say, one no more I won't come because they be a DB. I wouldn't in the or cavities no prony idea. I feel whitening or sending a fita come near my woman. A brantiano. A man near my and Cosania, I was echo. Me cratching Marquaba. Now, bomb to say, me who watch it. Say, be able active point for. Dental and ya grow cry. I don't pay me until as a pub and our my Mekos watch ya on OT North Sompa and nano pay in zoo to tree. Active Point Dental Clinic, a sin who Juma said ye Munimiano, send you see Etibia Wonuno and who a Juma and a bear busumini a fatu yonze a betchere on our share Sompane on our tea Sompa, say on a numno, a beco ye. Na watimi anyiache na watimi adidi atede na how biara e bani paduam nam esia nkuye na deba no ebetimi aso ano de ama won na last week no your buy no chire sensitivity that's right tie no and na yebesua teeth whitening teeth whitening na teeth whitening no ye wonioma ye do fam ansa na yaye tini advice say enye ba bia na ese wokokoye teeth whitening ese professional person and a yama it was a tibibre say even say wo breach and I say o pause o bleach o teeth no e won sunsanso e manipadu e wonipadua no so e yampa na emu no say nya sunsanso no begina wa so begina nipa o hwe sen no asin bia wona hoden wonna me wona hoden say na etie even wo sen no kra no discoloration na aba wo sen no eye what is the cause and I say extrinsic if you say a fear about sins be okra na a sin inside and yet a sin outside and amana echo amana discolor yeah make us say now train number no eto ho 0554 571 779 554 0554
571 571 779 779. nti teeth white no ne brofo baako ene bleaching no teeth bleaching na so nso da skin bleaching ene teeth bleaching ne se o skin no de nyankopon ama o color bi na wa o pese ebe color bi a entisa but esen no de na wo color bi na mo lifestyle ntino asesa ana ayiba cho ade esen no discolor lifestyle lifestyle na de eba de nti am say lifestyle ne se obi o ha aduane a odie no o say your protocol a o titiri o sin wi a ye se hohoro wanum yiyi o sin every 6 months ko hu dentist na ifina eba wanum a brush na ntimi anyi no o professional person be yi se afin afri ho se wa anya sa o say lifestyle unni o sin enni udidi wi ya o pentem wokudu vie na dia onyare ne se odidi wie ya na akɔhye dem no wada obedware onso ne se de ontwitwi obi kura tia konwa odidi wie ya na wapia yeyi table na firi ne no agye akɔnachi wada nti na odi fufu sɔre be dan no ɔkɔ ofiri bed no ɔkɔ bedroom no akɔda enwo aduane ɔde fini saa no akɔda nti wo yese ya the rate o seno discala no more ana obi wo ha wanum coffee anopa ana wanum lipton wanum tea anopa ontimi kura yenka se enum meba am forecast yesu aduane ahye e discala oseno esepa ye new pan so sa discala even fluoride e wo ye paste mu kura no say ye excessive e dose a fluoride no yeah na uze so if you have manya paste bi and fluoride no nya content no e dose bebre sin e be discala wo sin e be ma ye fa bi fluorosis I don't know hwe obi sin a utum say whitish spot bi esisi sin no so and you say utanya bi a enye likely say even ye teeth white no kra ma wa ubenya results and temper there's a acodich no yeah na just say no damage no a happen behind the enamel. That is the dentine. Okay. We are say yes no the my color no o dentine no. Na dentine no ne color na bosu no yellow ana akokɔ srade. Na the money dum o enamel no. Na o enamel no ye thin ana say fia enso a coat no nso a ama dentine pie more. I yellow. Yeah, I say Adea red ye damanimi. Now then to my fufu akata ho. Send to my fufu no thicker. Red no kra edum red no. By a lighter. A lighter. Won say red no. Sana say color tie enti. Ayo. Ye nyina sin timi nya pe. No kra. Obu a hwe ne sin ye 50. Eno kire say wo a wo de nya sa fiti no fita no wo de na pro. Sebe. Say wo enamel no ekotu no Sompa likely say be fita wanya the dynamics no okay sana etie okay na wan hwe ya na wudidi no say onema no ni coat no so ana say su ano behind ana say before we be dentine no say o lifestyle no nya the enema no be this color ye fin na o de tesa na wo ye white na utimi nya results pa say o efin no wo enema onanim okay ni achire a dentine no je twi ya na white nipa dodo na nso discoloration no sa extrinsic no okay tina say okwa say o dentist no hwe say o fin ehin na wo ansa na de ho white teeth whitening no amount wa hwe onya call ya yehu say o se no yellow a ye betwi dabi ehin na wo de no wo ntimi ka say ya no say o pese wo ye bia obi abetimi ayebi yeni penini akoda obi se wo sen wo wanum nko ade obetimi aye teeth white na wo ka se bu a ne sen ni ahoden esen no eni ahoden a ikubi se enamel no na eni ahoden se enamel no ni ahoden na ode whitening no bebre ma enamel no kura na unya severe sensitivity ye last week bibi kakra bi kan no ana ne sen asa yes akikiu bonse eno yapa very painful nti oba ese ye hwese whenever na hoden no sekura na etie okay efia aba osisu yi ewo dentine no eho ana se ewo enamel no eho yehu se ewo dentine na se ewo inside the enamel
no amount of whitening gel now be apply on the teeth ubinya results. Okay. You will no so whitening no ewo. You free be bonding. Okay. You free be porcelain veneers ewo and you crown so why you beat me at the ashawo. Okay. Say ya anya way near the intrinsic no a method no comma extrinsic. Oh yeah, day enya adwuma. Sa command sensitive teeth. A bit crowd the how aba. Okay. And teeth whitening so yeah advice obey obi o ha opese every month bia o teeth whitening. Hey. Say o send about this color unya ye wie na unya minimum obi a active point buy na ye no teeth whitening and send that see fita. Ni nyina ne say odin hihya ya de agu akwam no eye adwuma. Ubeye teeth whitening na unya results ni wie a ye hwe say watwitwiro sia nopa. Twitwi na nwumre udidi wi afensuo rinse wanum ana udi nsuo gina wanum a na wapu agu saa miensa na efin no reduce uwi a na wayi usinum se de be ya obetimi maintain ache oba akoye bi o ha se de yesi ye first one ye beti na ho den no so ama se de be ya unkonya ha obi a se unya obi o professional person ye teeth whitening ni bi di amawa unya ha obi a okay it mesra say teeth whitening no emma yen kasa eye fe it gives you confidence. Yeah. O kasa nipa ho a o pie nipa na wo se fita umfa wa no ntete o ye boy kra unya gentem unwa o ye oba abranti we de odi ni hu ni o ne se obi so pro obi sa ubie wa no kasa de egu anum ni enokra se unse sa no obi di nkomo na onya bie nanum pe na nkoyi a na respect na ye ten na obi se automatically no na ba be tu eno anu no a dimesre se enne nye teeth whitening nko a ye ne ma ye cleaning yesi esen yetu esen no emfa ho ni years a adi a etu owanum de oba ye betimi asi adi amount. Okay. So sin so o crowded mouth o open mouth o bite o under bite or the wrong bite no will be a active point ye besi am me dem na o fre 0554 571 779 ye wo danyame ultimate radio nchen ho okay yo Accra Jowulu yo Kaswa Crispo City Junction yo Sunwane yo Oboase and yo Setwi Dwenase nti ba bia ben wo no wo fa number na ye be kirew na onumu ha bia na waba ama ya hwe ene ye adwuma ye de entrefie holidays nya ye adwuma fi tuada kopim kwasi ada ye adwuma nti to fa active point na bibia ankoso ye da asia ya menka ho. Ewa homano so your reporter na you say Occupy Bank of Ghana demo air koso Kwajo at say hello Kwajo hello Kwajo bafo all right, Kwajo, we are nyom free kind. Things are not the way they used to be. Natural mistake. And mo na yeah, the Kwajo to a woman so some say nyom na run it ma. Appear stadium ne wo TV no so a say. What drink kan ono so ko bodom pem. Kwajo timenka. Hello, Kwajo bafo. Kwajo bafo timenka. I ni komo ofia ha ye wi a be hwese benya no a. Oba pa Olivia na want to say. Oh yeah, papa. Me dofo. Yaw. Omanhene. Tie nyina ye yiri nie. Tell me de ya aboache. Yeah. Ba o yiri pa no na me bo. Me a back vocalist. There we are front.
Yeah, front vocalist. Boakye fan to Jimmy for Boakye. Hey, was watching the cancer. Boakye be bema. Say gini ni ebo. Boakye dey say dey dig. Wo gina ni ebo. Say Boakye fo nyina. Boakye yadom. Yeah, you dom so. Yeah, easy o. Am ye fans no pay. O say Boakye. Ya Olivia for my team no pay. Your future life. Da bia e betina ha ye ka aduane die ho asem. De odi ko mu no hia chen de wa bonten. If a beauty comes from within. That's right. Say inside no ya kama na mu ne ye do ho e kama e ba bonten. Na yare esiesie nipadua esie wo nipadua num. Enti unhu no anasa encounter no na wo je mu anu no. E na yare mienu bia beka ye ho abeka